Akiaria hindi ya kuruguria githima kia mai matũra-inĩ ma Kasaini mithini mwena wa Machakos, gavana wa kaunti ĩno Alfred Mutua ni araugire gĩthagathago kĩrĩa gĩkoretwo ho gatagatĩ ka mbunge ya kaunti ĩyo ni gĩkoretwo gĩkĩhotomia motungata ma thirikari yake. Kuna watu ambao wakiona miradi kama hii wanajisikia kujiua, kwa sababu hawako sawa, hawataki wananchi wapate maendeleo. Mutua akiuga mitaratara mingi ya uthii wa na mbere wa kaunti ĩyo ni kwamĩte bunge-inĩ ya Machakos thutha wa bunge kwaga kũmĩhĩtũkia. Hawataki kuja kwa sababu akija wanajua tutafanya maendeleo kwa wananchi, nao wanajidhania tu hao kibinafsi. Weko sawa, wana mshahara, weko sawa. Na mimi nikasema kama ampitishi budget ya kuleta maendeleo, na mimi sitapitisha budget yenye ya kupata mshahara na kwenda kujienjoy Dubai na Mombasa. Mutua akiuga he bata MCS a bunge ĩyo gwĩkĩrĩra maũndũ marĩa mangĩteithia Wanjikũ mbere ya kũrongoreria maũndũ ma gwĩteithia wene. Nimewalika county assembly members wote, nikasema njooni, mimi ni mtu wa amani, mimi najua kwamba kaunti yetu ifanye kazi na kila kiongozi, tusonge mbele. Riu aikari ya kaunti ya Machakos megũtanya atĩ nĩ gũgũkorwo na ũiguano nĩguo makorwo makĩamũkĩra ũtungata ũkinyanĩire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.